Nalamhla Vuka Udle encwadzini yaJobe 23 verse 10, kodwa yena uyayazi indlela lengiyitsatsako, utawuthi angangivivinya ngiphume sengiyigolide. Emavili asenhlitweni yami ngicela kuwacondzisa nje ngiwabeke kanje. Lasukela khona la kulo verse 10 athi angakuvivinya utawuphuma, angakuvivinya utawuphuma. Kukhona embhalweni emavi lathi emva kwalenhlupheko, emva kwalenhlupheko. Yonke inenhlupheko ina after, yonke inhlupheko inasemva kwayo. Ngalama magama inhlupheko inekhoma emva kwayo, akubi ne full stop. Tindwa tipheleli lapho. Encwadzini yaMakho 14:56 lithi labanyenti baletha bufakazi bemanga ngaJesu. Verse 61 uthi Jesu wathula. Jesu wahlupheka abinzile. Kungako mase ufunza ngesiprofetho ngaye kuyisa 53:7 ithi yacinzetelwa, yahlushwa, kodwa ayizange iwuvule umlomo wayo. Yacinzetela, yahlushwa, kodwa ayizange yawuvula umlomo wayo. Ngesikhathi senhlupheko funza kuJesu, wabinza wangawuvuli umlomo wakhe. Pawula uthi yena ngobe lolu sizi lwethu luncane futhi lwesikhashana, lusilungiselela inkhatimulo lengenawulinganiswa yaphakade. Ngicela wanake magama, lenhlupheko iyakulungiselela, lenhlupheko iyakulungiselela. Lenye inkosi beyibhajatiswa ngilomunye umshumayeli libito lakhe ngiPatrick. Kuthiwa lo Patrick abengasakhoni kusima kahle, mabehlela kulomfula bangena beka nelithondolo lwakhe noko belucijile kakhulu lapha phambili. Basemile lapha emandini azame kubuyisa ibalance yakhe umshumayeli, abambe inkosi ade uyibhabhatisa kungabonike lephasi emandini, kani lendvuku yakhe sewuhlaba lunyawo lwale nkosi. Inkosi yabinza, wayibhabhatisa wacedza, mase baphuma wabona lunyawo lwenkosi luqhinisa ingati. Wabuta umshumayeli kuthi, "Ewu, ngabe awukasholeni ukuthi sewuyalimala lapha emandini ngikubhabhatisa?" Yathi le nkosi, "Ewu, ngicabangile mfundisi ukuthi kumbe lobuhlungu lengobuvako buyingcenye yale nkonzo yami yekubhajatiswa." Bafundzi baJesu bathi bayajabula ngalelinye ilanga nabo kubalwa enhluphekweni ngenxa yaJesu. Kuhlupheka ngenxa yaJesu akukamele kukuhluphe kungemafutha alendlela. Kuhlupheka lokutsintsana nekukholwa kwakho ubokwati ukuthi akusiso sephetho, kepha kuyakulungiselela. Lenhlupheko lisho njalo iBhayibheli lithi ngobe lolu sizi lwethu luncane futhi lolu sizi lwethu lwesikhashana, futhi lolu sizi lwethu liyasilungiselela. Lusilungiselela tinto letitako, lusilungiselela lokutawukwembulwa. Jobe wabona ukuthi noma ngabe lenhlupheko imhlasele kangaka, Jobe wathi angangivivinya ngitawuphuma, angangivivinya ngitawuphuma.
liqiniso wena awusiye umuntu lodliwako, ngeke uvivinywe, ngeke uphekelwe kuvuthwa ngoba kukhona loyo ukudla yini. Emva kwekuvivinywa, emva kwekuphekwa, emva kwekuthoswa, utawuphuma. Ngiyakholwa, ngiyathandaza inkosi ikuphe nje leyo nhliziyo yekuthi ufunze kuJesu. Livi lenkosi lelithi wabinza, hhayi ukuthi bekangenawo amagama, bekangenayo impendulo. Jesu wabinza ngoba bekade kuthi angifuni ngelulwimi lwami kuphatamisa iprocess, ngoba ngiyati ukuthi emva kwaloko ngitawuphuma. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akuphe leyo nhliziyo, uNkulunkulu akuphe lawo mandla, uNkulunkulu akuphe lowo mcabango. Sewuvivinyiwe, utawuphuma. Amen.